Сход традиційно організують Друštvo овоцарів Vojvodini і Департамент за овоцарство, винницарство і пейзажну архітектуру Новосадського poljoprivredного факультета. Того року акцент був на продукції дефіцитарних, а bar sljedanih fajtov ovoci na hruškov i bišavnik. Ja i dalje vidim veliku perspektivu voćarstva. Ja i dalje u ovocarstvu vidim veliku perspektivu za privredu Srbije. Panuje bardzo veliko interesovanje žebiše sadzeli čarnici, malini, višnji, čerešni, hruški. Ovocarstvo postalo značni kon na njenem poljoprivredi, ali i cale srpske privredi. Ostatnji osim šahci mezi dzeše znaju i voženšima artiklami malini, ktori na trecim, a jabluka na pijate mese. Očekujem že tu po kojem zroka prebijaju izmrznuti višnji. Malini pre dobry zarobok dostawaju naglu popularność w Vojvodini. Profesor Keserović nie prihilnik produkciji malinohu u rovnini, ali jeho praksa demantuje. Međutim, tu se kriju velje opasnosti. Poznato, že nam polka i polana prevladaju teraz od sorta, co se gaja u našem podneblju. Ali je problem za samim sadnim materijalom. Znači, to sadni materijal, co se podzvihuju novi zasadi malinoh, to nije sertifikovani materijal, który prihodzi už z proizvodnih zasadov, u ktorih prisutni i bakterioza i viroza. Toti horoti okreme rak korenja može biti veliki problem. Lehko se prenoši i u bar s kratkim čaše znišči calu plantažu.